Adichat, que soy Miquel Felton Palas, jornalista à l'Express, que podet trobar en un dos cada setmana sus Radio Cap en ta presentar la mia rubrique Sur le bout des langues, un article consacrat au francès a las autres lengües de France et du monde, que es passo en las émissions Chiureven et Debega la e solido en podcast sus radiocapacap.fr. Taballeu. E che seguim donc sus Radio Cap en compagnia de Miquel Felten-Palas, jornalista à l'Express, que vam tous amassos descobrir la soleta d'informació setmanària sur le bout de langa. Adiu, Miquel. Adiu, Jonadau. Adichat a tots. I donc, aquesta setmana que vam parlar de mots un poc particulars que t'interesses als mots qui, teòricament, ne devem pas jamais pronunciar, so qui aperrem los mots lets. Oh, que è normale, dus emplega per mu che serveixen sovint aquests mutzles. Per exemple, quan se picam sus dits au moment de plantar un clau, me que tan bu de cridar, mais il est puto, com t'auré dit, lo prau de Jean-Claude Codouille. I donc a nosaltres que s'arride més tu que et cau saber, que t'expliques en la letra aquest concepte, aquesta noció de mots lets, de gros mots, donc que tu estem evoluat i variat tot au briu de l'història. Chiò. A l'edat mejana, Franz, che era un país pregudament cristian, e donc los muts mei les che erano ligats alla religió. En francès, lança bon Dieu ou enfer, che era considerat com io faissu de nafra fisicament Jesus lo Christ, se digun los teologias. Mes bo, que te rasseguri, los ajus que si hazen tot di. Es bon, a mesura que la Glesia cattolica es perdero su poder, que sun las referencias au cos humà que vadun las mei grossieros. Per exemple, dice au començar du repas bon appétit, n'ero pas possible. E perché? Per mu parlar d'appetit, che ero faissu de bremba tots qu'avem un canec digestiu e donc rembia los homes e las hemnes au rang de bestios. Mes bon, per aquesto temporada de segu, los muts les que pertucaban sus tot au sex, de segu. Arbet, ne bureri pas butar los auditus, me penso en francès a foutre, a zob ou en guerra a robignol. A robignol, mais aquí també, d'après lo temps, donc l'usatge e lo temps qu'han het efeit, qu'han hagut efeit. Oui, il dit, merde, que va dis de quan en quan, budo sort, hein? Et d'arren là, que sont sus toutes las referencias racistas qui sont defendudos, tracta caucu de negre ou de sararabe, n'est pas mei admetud, bon, et de tu ajoutes, qu'il y a autant de plats à tao. Mais ce qu'en pot s'està segur, en 2126, bon, ni tu ni ju ni serà mentat a confirmar, mais probable que los muts considerats com los mei les que hauran en guerra canviat. Probable. Que se't va d'anar a trobar la letra d'informació sur le bout de langa, donc per tu de Miquel Felten-Palas sul site internet de l'Express, en ta encara tota la versió completa aquí, que breve aquí, que presentació, donc haurà en viernes tot de la letra, donc un article complet en francès que es pot trobar sul site internet de l'Express. Merci, herr Miquel, et a l'altra setmana. Merci a tu. Oh, hasta la semana que viene.